manzozo Joselinda beshisayo Nomisimus manzozo ngiyacela singene la kunento engifuna ukuyikhuluma yabo ngiyacela singene kunento engifuna ukuyikhuluma about ama-game ayizolo ngicela sehlise umoya bafowethu. Ngicabanga ukuthi izolo kuningi okube wrong kodwa before ngiqale ingxoxo yami niyangizwa nje nonke niyangizwa nonke ngicela ukwazi niyangizwa nonke nonke niyangizwa okay bafowethu kuqala nje angeke nginimoshele isikhathi ngizoba mfisha kuqala bengicela ukuthi nikuthole ngaphakathi enhlizweni zenu kubo bonke abathintekile ngokuthi ngibize uDumi ngumfana. Ngicela nje ukuthatha leli thuba leli ngixolise kakhulu kumfowethu okokuqala nje kumama sendlini kwifamily kaDumi. Oqala ngicela ukuxolisa kakhulu kwifamily kaDumi Mkokstad umama sendlini nengane zakhe. Ngicela nje ukuthatha leli thuba ngixolise kakhulu kwifamily kaDumi Mkokstad umama sendlini wakwakhe nengane zakhe bese ngibuya futhi ngixolise kuma fans kaDumi Mkokstad. Ngixolise futhi nakubalandeli bonke abalandeli nje bekhona izolo eTsakani Stadium nalaba bebebukile nje i-tournament. Ngicela ukuthatha leli thuba bafowethu ngixolise kakhulu, ngixolise nje kuye umfowethu uDumi, ngixolise kufamily yakhe, ngixolise kuma-fans wakhe, ngixolise kubafowethu bonke abe-tournament. Ngicabanga ukuthi kuyo yonke lento maningi amaphutha abekhona izolo. Inhliziyo besehluthukile besise groundini akekho ngazi ke oke wadlala ibhola ukuthi kuyenzeka egroundini ukuthi inhliziyo zibe phezulu. Kanti phela enye into bafowethu ekumele siyazi masise groundini sisuke silingana, uyayibona lonto leyo, sisuke silingana masise groundini. Akusho ukuthi ngoba phela uDumi Mkokstad ushadile sesizothi umkhwenyana egroundini asingeke sithi mkhwenyana. Sizinsizwa nje sonke siyadlala sikhulumisana ngendlela esikhulumisana ngayo, kodwa ke bese mhlambe mase siphumile egroundini ebese mfowethu kube khona ke lokho kokuthi mfowethu ngiyaxolisa man ngathi kukhulumeke kabi, uyabo, ngiyaxolisa mfowethu kukhulumeke kabi ngenxa mhlawumbe yomoya ukuthi bosuphezulu, uyayibona yonke lonto leyo. Sisuke sise groundini sisuke sidlala, uyayibona yonke lonto leyo, kodwa ngaphandle nje kokuthi mhlawumbe ngizama ukwenzani, ngifuna nje igama elikhulu engilingenele kulo live. Angiyena umuntu odlame, ngiyazi ukuthi ngilwa nini makwenze njani. So ngicela nje ukuxolisa kakhulu kwifamily kaDumi, ingane zakhe, abalandeli bakhe, abalandeli be-tournament lesiyenzayo. Ngiyaxolisa kakhulu. Into eyenzeke izolo kuningi okwenzeka izolo, kuningi.
into iqale sekutheni i-hip hop idlale noMaskandi yawina i-hip hop yalinda final kwadlala iGqomu yinle kwadlala iGqomu neGospel. So iGqomu neGospel into eyenzakele ziningi izinto ebezikhona ama rules abangazange bawahloniphe bona. Enye into ekumele niyazi ukuthi lento le esiyenza iJamming to Soccer maningi ama rules angabekiwe phansi ngenxa yokuthi yinto esiyenza nje just to have fun, just to entertain abantu. So maningi ama rules othola ukuthi mhlambe kokunye abakhona amaphutha abakhona mhlambe ngenxa yokuthi nabantu esibabekile lapha yana abalazi ibhola abanye. Nayo imanagement yeJamming to Soccer ngiyayiblame kokunye ngenxa yokuthi akhona ama rules abawenzayo angakaze nje aza existe even ebholeni. Ngesingami ngokwazi kwami mangabe i-team ibe nephuthe egroundini, okokuqala nje afile ukuthi umfowethu uDumi ukube nenkinga ne-team yeGospel bekumele amise umesho ungaqali from kwi-team ku-game yakhe neGospel. Bekumele umesha umisa ukuthi ngenxa yokuthi iGqomu lenza lokhu nalokhu besicela ukuthi lilungise la, asivumi ukuthi mhlawumbe umesha uqale, uyabo. So bona just because bebecabanga ukuthi bazolwina iGqomu bangena egroundini badlala nabo. And the one thing ekumele uyazi ezingisho ukuthi asikho perfect, uyabona. Sizama nje uku-entertain abantu, uyabona, nathi save funds ngama artist. So ziningi izinto ezingekho perfect kuleya game. The only bantu abazokhona ukusave le yanto ithina ngqo. Yimi ukhuza yimi hip hop, uMaskandi Gospel, iGqomu yithi kumele siyisave ngokuthi sibe namaqiniso kwezinye izinto ezenzakalayo because ziningi izinto esingazazi, uyabo. But now mase kwenzeka le yanto bayadlala uDumi neGospel neGqomu, iGqomu liyawina. Ekugcineni iGqomu selwinile, khani befuna ukufaka ke lezi inkulumo abebenazo ukuthi hey kwanje iGqomu lenze lokhu, ekuwukuthi into eqala inkulumo ukuthi iGqomu alizange lize lifake umuntu wesifazane egroundini. So iGqomu lithema lithi liyamfaka umuntu wesifazane egroundini, kwaba sekutheni lo muntu abebethi bayamfaka bebengambhalile phansi. Ungitshele nje into efana naleyo because of ama artists phela abanye bayacu siyasebenza sisemagigini, so angeke uwathole wonke ama artists. So usebenza ngokukhona okungekho akukho. Ngesingami bekumele kuhlalwe phansi kuthiwa ngoba sekunje kube nephutha elinje, into ekumele yenzeke iGqomu njengoba libreake ama rules kanje, ifine yawo akube yilokhu, yabo. Uswazi abazoshangala iGqomu akube yilokhu, hayi ukuthi kuphazamiseke abalandeli banhayana ubuzo enjoy abahlale phansi babuka ama artist edlala ibhola. You know bekumnandi kanjani uhleli lapho ubuka uThina Zungu mayebamba ibhola, Zungu mayebamba ibhola uzwe crowd imemeza yonke because iyo into abebeyizela. uJumbo mayebamba ibhola crowd ngisho kuthiwa akenzanga into etheni, you understand, ngisho kuthiwa yikho into etheni ayenzile, but ukulibamba nje kwakhe crowd beyivela iphakame yonke ijabule because into ebeyizelwe lapha yana iyona leyo, uyabo. So kube buhlungu ukuthi umfowethu uDumi afike to the point la athi yena akaphumi ke yena egroundini, khona la ke ahlala yedwa egroundini wathi yena akaphumi. Ngalezo sikhathi iGqomu neHip Hop sebephakathi egroundini bafuna ukwenzani, kumele kuqala ifinal, wavela wathi yena ayangiphumi ke mina la egroundini, uyabo. One of izinto ashilo kimi ngikhuluma naye, bakhona nabanye abangangifakazela, uthe kimi umfowethu uDumi yena isifiso sakhe esemncane kwaku ukudlala ukuba isoccer player. So lento eyenzakala la
yinto akade ifisa empilweni yakhe. Utshele abantu emakhaya wathi yena uzobe ku TV ku SABC1 so abantu balindele emakhaya, ususe nabafana eThekwini ukuthi bazodlala la, so ngeke baze baliyeke leli thuba bona lokuvela ku SABC1. Amagama kaDumi lawo awashokimi. Yabona ke le nto ivele iyo bafowethu engihluthule umoya ukuthi mfowethu, so this is about wena, not about i-tournament, not about bonke labantu abalapha phezulu abazele ukuzobuka i-tournament. This is just about wena ukuthi wena wawufisa ukuba i-soccer player, so akwenzekanga. So ithuba lakho lokuthi wena uvele ku-SABC1 live into ebaluleke kuwena wedwa leyo, uyabona. Amagama wakhulumile la uDumi, ngazama ukukhuluma naye ngathi mfowethu ngicela sizame ukusave i-tournament. Ngize ngafika mina esinqumweni sokuthi i-hip hop if iyawina kwi-tournament, yonke imali ezoyiwina akube yi-fine, ithathwe yonke, uyabo. Ngize ngafika kuleso sinqumo leso mina ngathi i-hip hop uswazi engifila ukuthi ingashawa ngalo, yonke imali esiyiwinayo ku-Jamming to Soccer, yonke leyo mali leyo ayithathwe iyofakwa, yonke leyo mali leyo ayithathwe. I don't mind even wonke leyo mali bekumele siyiwine siyithathe siyodonate, ithathwe i-Jamming to Soccer, siyodonate ngayo mhlambe ezikolweni, sithengele izikole whatever izinto abafunayo, kube ifine yethu leyo, you understand. Kodwa let's save yonke le yanto eyenzakala lapha, abantu baphume ngobuningi bajabule, they ready for ifinali, then Dumi wena uthi awuphume groundini, wena isifiso sakho kwakuvele TV, kwakuba i-soccer player. And one thing engizonitshela yona bafowethu, yonke lento angikhuluma manga, ngize ngahlala phansi namanye ama-artist gospel akhalile nawo angeneme bengeneme neze, ekhala ngezenzo zikabani zamfowethu uDumi. Ngathi kuningi okwenzakalayo, bekunanama artist egospel abe complain ukuthi wona awatshelwa lutho, ayiki into atshelwa yona. Instead umfowethu uDumi uthatha abangani bakhe ayobadlalisa. Kunomfana lapha yana abathi umzoxolo uyi-leading goal scorer kumanje kuma division aphezulu lapha, udlala professional ibhola lwamuntu, uyi-leading goal scorer, uqeda ukuthola i-promotion lwamuntu lwana, kodwa uzogijimisana nathi futhi egroundini. Thina esikwenzayo ujahana nathi sijuluke sibe manzi, sijahwa umuntu ophila ngebhola. Uyayibona yonke leyo nto leyo, sigijime ulimi uliphume lapha, sijahana nomfana nje odlala ibhola professional yena. Uyayibona yonke leyo nto leyo. So kuningi okwenzakele lapha yana, kodwa nje okukhulu engifuna ukusho ukuxolisa nje kakhulu kuba wonke umuntu obekhona lapha yana, kuwo wonke umuntu obekhona lapha ezosupporta. Ngixolise kakhulu kuma sponsor ku SABC1, kuwo wonke umuntu obekhona lapha yana. Ngicela nje ukuxolisa kakhulu ngento eyenzakele. Asiwona ama soccer player, bekhona nobhuti omdala Dr Khumalo, bejabula ukusibona sidlala ibhola, bencoma nje yonke into, uyabo. Yiko ukuthi kwenzakale ngale ndlela. Mina into engixoliselayo la, ngixolisa kakhulu kumfowethu uDumi ngokumbiza ngomfana, kakhulu ngixolisa nje kumndeni wakhe, family yakhe, enganini zakhe, kumama wasendlini. Ngixolise kubalandeli bakhe ngokuthi ngimbize ngomfana, uyayibona leyo nto leyo. Kodwa nje kube buhlungu ukuthi enze lento ayenzile umfowethu, ukuthi azahlale phansi egroundini athi mina ngiphume egroundini. Angiyindawo mina la egroundini. Kumele kungenwe abafowethu oCasper bakhona baready ukuthi bangene egroundini, bayeke mfowethu yonke into abebengayenza ukuthi bazosupporta lento esiyenzayo, uyabo. Ekugcineni sekunabantu mina ngiphume
ngenize niyenze leyo. I understand ukuthi bekhona ama rules nanoma okunyeke kubhalwe ngesilungu engeke ngakhona ukwafunda amanye amagama mina esilungu, but engikwaziyo ukuthi i-tournament le inawo ama mistake ngenxa yokuthi silokho siyafunda ngithi siyaphambili. I-aim ye-tournament bekuheavy fun, ama-artist adlala ibhola yi-aim. So yonke into ebeyithi mayenzeka kule yanto besihlala phansi siyikhulume ngomlomo ukuthi bafowethu noma lokho asikwenze kanje ukuze si-avoide lokho, yabo, lokho asikwenze kanje ukuze si-avoide lokho. Niyayibona lonto leyo bafowethu, i-gospel yawina sanawo ama-complain okudlalisa ama-player amaningi angaculi. Bekhona abantu abaculayo kodwa bengababizi, uyabo. Into engifike ngayithola even nakuma teammate akhe uDumi Mkokstad, ngiyitholile leyo nto ukuthi vele kune problem enje, uyabo. Kodwa ke so mase kwenzakala ngale ndlela ibe ebhlungu kakhulu bafowethu, ibe ebhlungu lokho. Angazi nami ukuthi bese kumele kwenziwe kanjani, uyabo. Kodwa nje bafowethu ngicabanga ukuthi ukufunda nokubona, kodwa ngicela lokho engikushoyo nikuthole ngaphakathi ukuthi nisixolele ngakho konke. Ngixolisela nje wonke umuntu kubalandeli, yabo. I-hip hop igcinile konke lokho. oDumi from ifika igospel yathi mayiwina sanawo ama-complain okudlalisa abantu abarong, kodwa sa-complain emumva. Azange size siphumele ebantwini, azange sithi ngoba niwinile sekumele kube njani, azange sikwenze lokho. Saba bongela nje sathi siyanibongela ukuthi niwinile, noma sasicomplaina kodwa sacomplaina eceleni, yabo. Sacomplaina eceleni ukuthi nenze lokho okurong, nenze lokho. Kuningi abakwenzile even nabo okurong, yabo. Kuningi abakwenzile igospel okurong, but sakukhulumela le because abantu ababalekile nalabantu abasuke beze lapha e-stadium babaleke ngenye indlela. Labo bantu labo they there ukuzosupporta, bafaka isupport kube mnandi. Bowubona nje njengoba ngisho bowubona amakuthiwa uCasp ubamba ibhola kunyakaze wonke umuntu, yazi, bame ngeenyawo besupporta futhi wonke amathimu. Hayi ukuthi bazele i-hip hop nje kuphela, makudlala le bebe supporta wonke ama-team, kumnandi nje. Uyayibona ke lonto leyo. Then into imosheke ngale ndlela emoshekele ngayo bekubhlungu kakhulu bafowethu. Kodwa ke ayikho into esizoyenza, kwenzakele akukho ekutheni esingakwenza. Siwadlalile ama-game, i-hip hop iwinile i-first game yayo idlala noMaskandi, yayiwina, yabuya yazodlala na igospel, sayiwina futhi igame yakhona negospel. So nje bafowethu ngithanda ukuxolisa kakhulu ngakho konke okwenzakele, ngixolise kuma sponsor. Yabona nje mina kuyigame yethu negospel bese ngingaphandle, yabo, bese ngingaphandle ngoba ngiye ngatholi injury la. Siye sathintana nobhuti omdala umfowethu uGatsheni, naye uye wathinteka kakhulu. Ngithemba ukuthi uyalulama naye lapha ekhona. So siye sathintana ngalimala, so makumele siyodlala negospel bese ngekho right, bese ngilimele, but ngadecide ukuthi hayi ngoba vele sibaningi abanye abafowethu abaqhubeke badlale, baqhubeka vele abanye abafowethu badlala ukuze ngene egroundini ku final. Ngingeniswe i-crowd emumva imemeza yonke, Zulu imemeza. Ngasabathi hayi bo sengilimele phela, yaloba ishila i-crowd lapha Zulu. Ngaze ngashintsha ngoba yinto abebefuna ukuyibona, bese bengifuna egroundini, yinto abese befuna ukuyibona, because at the end of the day we having fun lapha yana. Ngaqoka ngempela, ngashintsha ngangena egroundini, ngaqhubeka ngadlala, kwaba mnandi, bayi-enjoy abafowethu into yakhona, i-crowd ya-enjoya. So nje bafowethu kuwo wonke amaphutha enzakele lapha yana kwi-Jamming to Soccer, ngithanda ukuthatha ithuba mina ngixolise nanokubiza umfowethu
uDumi Mkokstad ngiyaphinda futhi manje ngithi ngiyaxolisa mfowethu, ngixolisa futhi sengiphinde kwesithathu ngixolisa kakhulu kumama sekhaya ukuthi kubize ngomfana, ngixolise futhi kakhulu kuyingane zakhe endlini nefamily yakho nje yonke. Ngiyaxolisa kakhulu ukuthi ngikubize ngomfana, nakubalandeli bakho, nakubathandi nje bomculo bonke, kuma sponsor ngiyaxolisa kakhulu, kwi-SABC siyaxolisa ngephutha esilenzile singama artist sonke, siyaxolisa kakhulu. Akukho kunye engingakusho, kwenzakele. Ngiyafisa futhi ukuthi if ikhona indlela yokukulungisa kube khona indlela yokukulungisa, imoya besiphezulu, but umfowethu uDumi Mkokstad ezinye izinto akangathathi personal. We having fun laphayana, nabantu abebezobuka loyameshi babalulekile. Into abebeyibonile egroundini babonile ukuthi iqhomo luwinile, bekumele liye kufinal. Konke okunye bese kumele kwenzeke, bekumele kwenzekale emumva ukuthi iqhomo lenzeni, ebese ke kukhulunywe emumva ukuthi njengoba iqhomo liphule umthetho, into ekumele yenzeke nansi. Kodwa egroundini iqhomo bekumele lingene lidlale ne-hip hop, bashaya ifinal, bese whatever yenzakala. Mina ngivumile ngathi yonke imali, I think beku 400,000, ngathi wonke 400,000 esiwinayo, I don't mind ukuthi uthathwe wonke, singenele sidlale, sinika abantu into abayizele, abayibhadalele. Uthathwe yonke imali kuyodonatelwa izikole ngayo, kunikwe izikole, kudonatelwe zonke izikole, ziningi izikole khona nabantwana abangasizakala ngale yanto, because ekugcineni singama artist into esiyenza kakhulu umculo. So ukuthatha yonke imali kuyodonatelwa izikole zisizakale, kube mnandi, lokho bekuzobaluleka futhi into engihlezi ngiyenza ke mina mihla namalanga leyo yokudonate, we understand. So kube buhlungu kakhulu bafowethu, ngaphandle nje kokuthini ngicabanga ukuthi sengikhulumile bengifisa ukukhuluma ngaphakathi. Siyaxolisa kakhulu, sithembe futhi ukuthi konke kuzolunga, konke kuzobuyela esimeni if ithuba lisesekhona ukuthi lento isengalungiswa, iqhubeke iye phambili, uyabo. Kodwa ke siyabonga kakhulu futhi ngisaphinda ngiyaxolisa. Siyabonga kakhulu, ngiyathemba ukuthi siyophinde sibonane futhi nangamanye ama game if asazoqhubeka, angazi. Yabo, ngiyabonga kakhulu ke, niphile, nibe right, niqhubeke nisupporte. Siyaxolisa. Bye bye.